Penyatusan krama pengempon pura dalam puri desa Kubu Tambahan ngemargiang pekelem ring segara Kubu Tambahan. Upacara puniki medue tetujon sejroning ngelungsur kerahayuan saha pinaka pemayuh jagat. Sedurung pemargin bakti pekelem kemargiang ring segara Irika, penyatusan kerama pengempon pura dalam puri desa Kubu Tambahan ngemargiang upacara pembersihan majang sarana sanekatur ring upacara pekelem. Pekelem sanekatur ring kali mangkin minakadi mekudang-kudang walungan sane mekulit saha membulu selam. Pemargine puniki mejantan nenten ketah kuentanane sandukan sawetara sampun selai warsa kerama pengempon Irika wau presiden margiang upacara pekelem sekali mangkin. Pemargin upacara presiden kemargiang menjalaran antuk urunan saha punia saking mekudang-kudang angga pemekas krama pengempon Irika. Kalian pengempon pura dalam puri Kubu Tambahan Latarang, pemargin upacara pekelem Yadin Piodalan kemargiang nepat ring rahine Sugian Jawa nuju sasih kepitu. Pura puniki wanta pinaka linggis tanah Betara Siwa pinaka pengajak jagat sana wetan ring Buleleng. Pura puniki dalam empai ketan ring pura pusah penegil Dharma Yadin pura negara Gambor Anglayang sana ketah kebosang konsep trias politika. Prosesi upacara niki dilaksanakan nuju Piodalan nuju sasih kepitu. Ngelantur Odalan tur pekelem niki 25 tahun sekali. Akenten niki. Mangde ide dane sauninge pura dalam puri niki minabang tiang dan benten malih dok dumun pada abad ke-9 sebelum Masehi perayangan niki sampun wenten. Sandukan punika driki meraga dalem meraga siwa meawak Pak Durga. Driki wenten pelemahan utawi lokasi beliau lokasi siwa niku wenten pelemahan utawi banjar. Dadosne wenten Banjar Kailas. Banjar Kailas nike lingga yoni nike. Menjalaran antuk pemargin upacara pekelem puniki kaptiang Presiden Ijen Kerahayuan saka suketan majang krama ring widangan desa Pekraman Kubu Tambahan. Komang Yuda Bal